Awufethi lo mjide lona. Unquma umuntu ngale nje kwezathu ngqongqo siphuma nje umuntu uyahayiza la ngaphansi. Umuntu umjide uye lwakamephe kwakhe laphana njengoba elapha phakathi emanzini. Umephe kwakhe. Indlela nje abantu baseNewcastle abangakhona. Hayi ibhoza le. Ubufakazi bonke njengoba belapha. Umfake nje phakathi komenze do. Manje vele ayikho. Mina ngisola ukuthi ngiyokuphazamisekile nomuntu. Ekhanda. Lo muntu wapi? Bonke lapha bahlulwa umuntu oyi-1 esabulala umuntu njengoba esembulalile sebeze bethi mbobokeke njengoba ubona nje isekuphela 2 hours futhi nje i-hour uzongisiza ukuthi ngiyele endlini ngoba nokuthi wasiwala Hello Mzansi, welcome to Umkhosi waseMzansi. Kunendzaba letrendako yalapha eNewcastle imfana lugwazi wabulala lomunye waphindze wamudla wamfaka emandini umtimba wakhe losele wafaka emandini wamatokwawo. Ubhalile-ke lona laphana ku-Facebook wathi yazi ngisane trauma on Thursday la Newcastle eManzana I witnessed the worst cruelty ever. Umfana omncane ngqongqo umntungu umese emgwaza abuya amsika mudle. Ibhongiso kwesilwane, people were watching besaba ukusondela because this whole act ibithusa waze washona bafowethu umuntu wabantu. Xede wamhudula wamfaka esizibeni wamaphezu kwakhe as you can see in the picture. For almost an hour waze wasuswa amaphoyisa nakhona engafuni isidala ukusuka phezu kwakhe. Yabona ingqondo ike ihambe Jehovah. I don't even know when my nephew took this picture with my phone. Umhlaba usuyaxoxwa guys, angeke. Lenzaba le guys ethuse abantu abaningi kakhulu lapha enkundleni yokuxhumana akukuthi hayibo umuntu onjani lo wenda sendo lesibi nalesithusa ngalendlela into nje sigcine emamovini ezivele sathi ukuthi hayibo vele kuya-actwa but ukuthi into yenteke qobo guys sive kumbe labanye bayibone yenteka qha guys kuyathusa ngendlela lesimanga guys. Kuthiwa umgwaze alukamsika amudla abhonga mfana abhongisa kwesilwane makakwenda lokho kube ngazuthi vele akasimuntu lophilako guys. Kuyathusa and everyone is just so shocked ngalendzaba le kuthi hayibo kanjani labathi bonile guys bathi bekuthusa ngendlela lesimanga. Kuthiwa nje bekuthusa bebasaba ngisho nokusonzela bayolekelela ngalendlela lo muntu bekakhombisa bulwane ngakhona bebabona nabo ukuthi mabangasonzela angahla jikele bona. Bathi namaphoyisa asafikile babathe bamsusa etukwa lomuntu ngoba ume phezu kwakhe phela umfake emandini umelatu kwakhe babathe bamsusa angafuni ngisho ukusuka. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. So goodbye.